بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Alдағы отырыстарыбызда сөйләшеп киткәйнек инде Аллаһ Субхана Тааляның барлыгына кайһы бер дәлилләр хакында, кайһы бер һич шикһез дәлилләр хакында. Иң беренче дәлил әйттек бит инде, Аллаһ Тааляның барлыгын күрһәтеп тора, ул кешенең фитраһы. Кешенең фитраһы табигый туйгыһы, үзенең Раббыһы барга китерүсеһе бар икәненә дәлил булып тора. Буның турында сөйләшеп киттек. Кем теләй беренче дәрескә кайтһын. Икенче утырышыбызда сөйләштек бит инде. Әйттек, Аллаһ Субхана Тааляның барлыгына һич шикһез дәлил булып тора, уның барлыкка китергән нимәләре, барлыкка китергән мәхлуклары. Инде Аллаһ Субхана Тааля бар нимәне бар итүсе. Шуңа ла аның барлыгына дәлил булып тора, уның барлыкка китергән мәхлуклары. Аллаһ халиқу кулли шей. Аллаһ бар нимәне бар итүсе. Аллаһ Субхана Тааля бар нимәне бар итүсе һәм бар нимә Аллаһ Таалядан башка барлыгы аның мәхлуклары, аның мәхлук дигән һүз инде гарәп һүзе барлыкка китерелгән нәмә. Бар нәмә йир, күк, кояш, ай, планеталар, йыһан, бөтен йыһанда булган бөтен нәмәләр һәм дә ердәге булган бөтен үсемлекләр, зурларны, кечеләр, бәләкәйләр, зурыгылар, барыгылар Аллаһ Субхана Тааляның мәхлуклары. Һәм улар иң зур дәлил булып тора Аллаһ Тааляның барлыгына. Буның хакында инде алдагы утырышыбызда сөйләшеп киттек. Bundan алдагы дәресебездә утырышыбызда сөйләшеп киттек. Кем дә ишетмәгән, шуны яңадан тыңларга тәкъдим итәбез. Бүгенге утырышыбызда инде Аллаһ Тааля насыйп итһә, Аллаһ Тааляның барлыгына өченче дәлил хакында сөйләшеп китәбез. Һич шикһез дәлил булып тора, ул аның барлыгына шәргый дәлилләре. Нимә ул шәргый дигән һүз? Шәргый дигән һүз ул гарәп теленнән алынган, шәригать һүзеннән алынган. Шәригать ул Аллаһ Тааляның үзенең кулларына карата әмерләре һәм тыюлары. Ябай тел белән әйткәндә, әмерләре һәм тыюлары. Кушкан нимәләре. Шул шәригать була. Рус әйтмешләй, законнары, диндәре, шулар безгә инде иң зур дәлил булып тора, иң зур дәлилләрнең берсе булып тора, уның барлыгына һәм берлегенә. Шулай дип, безне башлар алдыннан һораулар тулы. Үткән дәрескә кагышлы инде Аллаһ Тааляның барлыкка китерү хакында. Аллаһ Субхана Тааля ничек китереп барлыкка китерә үзенең мәхлукларын? Шундый һорау. Ничек китереп барлыкка китерә? Нинди ысул менән дип әйтәйек, барлыкка китерә. Беренчедән, Аллаһ Субхана Тааля юктан бар итүсе. Игътибар итик. Юктан бар итүсе. Шуга дәлил булып тора үзенең һүзләре. Коръәндә әйтә Аллаһ Субхана Тааля: "Бади'ус самавати вал ард." Бади'ус самавати вал ард. Йердә һәм күктәрдә юктан бар итүсе ди. Тәү башлап бар итүсе ди. Бади', ягъни тәү башлап барга китерүсе. Буга тиклем булмаган нимә? Буга тиклем ул юк ине. Аңлашылдымы? Бади'ус самавати вал ард. Ягъни йердә һәм күктәрдә тәү башлап барга китерүсе. Аллаһтан башка бер ни дә булмаган. Аллаһ Субхана Тааля булуын теләгән һәм барга китергән. Икенче ысул Аллаһ Тааляның барга китерү ысулы бер мәхлуктан икенче мәхлуклар барга китерә. Аллаһ Субхана Тааля әйтә Ниса сүрәһенең 1-нче аятында: "Я юханнасу тaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida." Эй кешеләр ди, Аллаһ Тааля үзенең кулларына мөрәҗәгать итә, куркыгыз ди, хакланыгыз, һез бер нәфсеннән барга китерүче Раббыгыздан ди. Һез бер кешенән, бер нәфсеннән барга китерән Раббыгыздан ди. Инде беләле буенча иң беренче кеше Адам алейһиссалам, уның хатыны һәм шул ике кешенән барлык кешелек дөньяга үрсене. Безнең атабыз Адам алейһиссалам һәм уның хатыны безнең әсәбез. Шулай дип Аллаһ Субхана Тааля бер мәхлуклардан башкаларга үрсетә, барлыкка китерә. Шулай Аллаһ Субхана Тааля ишара итә безгә барлык нәмәне, ягъни тере яндәрдә йөрдәге барга китергән җирдән. Күп аятларда әйтә, һез йөрдән барга китердем дип. Ягъни безнең тәнебезнең төзелеше йөрдән. Без йөрдәге
nimalarda to'planib yashaydi? Bizning tanimiz o'stirilgan, borliqqa keltirgan yerdan. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo yerdan borliqqa keltirar kishi, yerdan borliqqa keltirar hayvon, yerdan borliqqa keltirar böceklarni, qushlarni, o'simliklarni. Hamda Alloh subhanahu va taolo ayta: "Va xalaqal janna min marijin min nar." Yendarni borliqqa keltirdim deydi. Alloh subhanahu va taolo o'tdan, yolqindan deydi. Shulay deb Alloh subhanahu va taolo yo'qdan bor etsa, hamda bo'lgan mahluqlardan biridan ikkinchilarni borliqqa keltiradi. Biridan ikkinchilarni borliqqa keltiradi. Endi kishining qohibirda bir aytamiz, falan degan kishi shu nimani borliqqa keltirdi deb. Masalan, mashinani borliqqa keltirdi deb. Kompyuterni borliqqa keltirdi deb. Shunday aybirni borliqqa keltirdi, ishlanadi deb. Ni demagani shu? Javob: kishi borliqqa keltiruvi Alloh subhanahu va taolo borliqqa keltiruvidan qat'iy ravishda ayrilib turadi. Qat'iy ravishda ayrilib turadi. Kishi yo'qdan bor etilmaydi. Kishi bir nimadan ikkinchi nimani bor etilmaydi. Bir nimani ikkinchi ayberga avrildira olmaydi. Kishi zaif. Alloh subhanahu va taolo qudratli. Qudratining chegi yo'q. Qudrati komil. Shug'ala kishi borliqqa keltiruvi ul bir maddani bir xildan ikkinchi xilga ko'chiruv. Faqat bir maddani ikkinchi bir xildan ikkinchi xilga ko'chiruv. Masalan, temir olaylik. Temir bor. Alloh taolo bizga berganini bizga qo'llanir uchun. Lekin temir ninggi ravishda tavob tabiatda bizani tavob ruda tosh qalinda. Uni qo'llanir uchun bizga uni eritirga kerak. Eritib, shundan eritilgan xilda uni turli formalarga to'ldirib, shundan turli qurollar, ya'ni asboblar ishlay oladi. Endi temirni bir xildan ikkinchi xilga ko'chiradi. Faqat shuni Alloh taologa bergan ham yurakkan. Shunday yo'q, temirni so'kib, temirlikda so'kib bir xildan ikkinchi xilga aylantira oladi. Shunday og'oz yurakkan kishini og'ozdan o'rniga yurib qoladi. Og'ozda kiyitib, yo'nib deganday toqta ishlab, buroq olib ishlarga. Og'ozda bir xildan ikkinchi xilga avrdi. Shundan endi bergan o'simliklardan, masalan, buydaydan ikmak pishirgan. Buydayni nishaylar unga aylantiranlar, torttiranlar unda, shundan qamir baqib, shu qamirdan ikmak pishirib boshlaydi. Ya'ni bir xildan ikkinchi xilga ko'chiradi. Lekin yo'qdan bor etilmay kishi albatta hamda bir mahluqdan ikkinchi mahluq bor eta olmaydi. Bor eta olmaydi. Kishining borliqqa keltiruvi zaif. Kishining borliqqa keltiruvi zaif. Shulay kishi borliqqa keltirish uchun kirtu o'rgatish. Alloh taolo yerda aytaylik, shunday zakon qo'ygan, kishi kirtu ishlarga tegish. Temirda eritib, undan bir ish qilib ishlaydi desa, uga kirtu kerak. Vaqt kerak. Ko'p aqsa to'g'ri kerak balki. Balki ko'p salomatligini bitirish kerak. Shunday to'g'rimi? Kishi oriy ishlar. Lekin Alloh subhanahu va taolo oramaydi, qolmaydi, yo'qlamaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo kamil. U bir nimaga muhtoj bo'ldi. Uning qudratining chegi yo'q. Uning bilimining chegi yo'q. Alloh subhanahu va taolo bir bo'lgan uchun bo'l deb ayta, ham u bo'lar. Bo'l deb ayta, ham u bo'lar. Aygada quloq olaylik Robbimizning so'zlarini. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. Nahl surasining 40-oyati. Agarda biz birey nimaning bo'luvini tilahakdi, uga bo'l deb aytamiz, ham u shunday bo'ladi. Uga bo'l deb aytamiz, ham u shunday bo'ladi. Subhanalloh. Shulay Alloh subhanahu va taolo ayta, G'ofir surasining 67-oyatida فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. Agarda birey nimani qaror etadi, ya'ni bo'lun qaror etadi, birey nimaning bo'lun qaror etadi Robbimiz, uga bo'l debgina ayta, ham u shunday bo'ladi. U shunday bo'ladi. Robbimizning barliqqa keltiruvi bo'l deb ayta, ham u bo'ladi. Subhanalloh. Aylar hozir kelib hududga qaytaylik. Endi Robbimizning borlig'ini aytdik, endi uchinchi dalil bo'lib turadi, u shar'iy dalillar. Shar'iy dalillar, shariat u Arab xudo aytibin, Alloh taolo bergan kishilarga bergan amirlari ham tuyuqlari. Amirlari ham tuyuqlari, buyruqlari. Albatta endi Alloh subhanahu va taolo o'z mahluqlarini bor etgan nendaydir maqsad bilan, ham nendaydir hikmat bilan borliqqa keltirgan. Albatta ularga borliqqa keltirmani bilaygina, o'ynabgina, oshahindar, ishindar, o'lshahindar debgina. Albatta ularga tugul
Allah subhanahu wa ta'ala ayta: "Ama khalaqnas samaa wal arda wa ma baynahuma la'ibin." Al-Anbiya surasining 16-oyatida. Biz barlıqqa keltirmadik ko'klarda ham yerda ham uning orasida bo'lgan nimalarni o'ynab qanadi. O'ynab qana bor etmanibdi. Ya'ni foyda qilgana. Ham Alloh subhanahu wa ta'ala kishiga xos murojaat etadi. Ayta: "Ayahsabul insanu an yutraka suda? Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa, faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal-untha." Bu oyatlarning ma'nosi alla kishi o'zin bilaygina qoldirilur deb o'ylaymadi. Bilaygina qoldirilur deb o'ylaymadi. Shu oyatning ma'nolarini agarda bayon qilganda kishi o'ylamag'in deb o'zin bilaygina borliqqa keltirganlar. Albatta nimadir qilsak, Alloh taolo nima bilandir buyursa, shuna Alloh subhanahu va taolo ishora etdi. Tag'inda kishining o'zining nisik borliqqa keltirgan usulini, nisik borliqqa keltiruvini otilib siqqan manidan bir tomchi huv tugul inimi hunki. Subhanallah. Agarda o'ylab qaranda kishi yo'q edi. Yil elak biz yo'q edi. Bizning turada birovga o'ylamayni biz yo'q edi. Lekin Alloh subhanahu va taolo eng tav boshlab bizga balaki tomchi bilan bor. Asha qarinda. Shunam aytayinda Rabbimiz "Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa." Shunam ul o'yishqon qonga o'rildi. Bir tomchi o'zidan o'zi deb aytaylik. Allah Teala tilani bulham uyuşkan qonga aylandi. Uyuşkan qonga aylandi, o'rildi. Ham shundan ona Robbihi kishi formani berdi. Fa khalaqa fa sawwa, ya'ni kishi formani kirdi. Ko'z, quloq, ichki organlarin hamon formulashtirdi, ham va motor hurat berdi. Motor forma berdi. Allah subhanahu wa taala ishora etdi kishining o'zining nisik borliqqa keltirgan ihna tushirhinsin. Ham ulardan bor etdi er ham xotinlarni. Ya'ni kishilarda o'rsatdi bo'lganiga barliq etib, er ham xotinlaydi. Biri bilan uylanishib, o'rsanlar uchun, bolalar tug'ilganlar uchun. Subhanalloh. Alloh subhanahu va taolo butun nimaga bo'l deb ayta ham u bo'lar. Bo'l deb ayta ham u bo'lar. Albatta endi kishilik dunyoga borliqqa keltiruvning maqsadi bo'lgan ish. Taolo aytdi: "Yahsabul insanu an yutraka suda." Alla kishi o'zin balaygina qoldirilurman deb o'ylaymi? Albatta yo'q, balaygina qoldirilmas. Hem Allah subhanahu wa taala o'zi xabar eta, ni uchun kishi bu dunyoga borib keltirganini ayta: "Ama xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bu oyatda ko'p o'qinib, men kishilarni ham yindarni borliqqa keltirdim faqat mengagina tobinhimdor uchun. Mengagina tobinhimdor uchun. Nima ol tobinu? Tobinu endi g'arab tilida ibodat, ol Allah subhanahu wa taolaning büyüklöv, onun aldığında kemhinip, onu yaratıp, hem buyhunip, yani tıyganlarından tıyılıp, uşkanlarını öter. Şu bulayında tağını, yani tağın kabatla biter. Allah Teala'nın büyüklöv, onun aldığında kemhinip, onu yaratıp, uğa buyhunip. Şu bulayında ibadet, bizim tilde indi tağını bulan. Allah subhanahu Teala baraka getirdi, kişilerde indirdi. Fakat bir Allah Teala'nın önüne boyunluğa, ona tabunlar için. Şunun için Rabbimiz Subhanahu wa Taala barlığına şekil delil oluptura, onun şirk dünyasına yiberilip durulgan şeriatları, zakonları. Hem Allah Subhanahu wa Taala kişilerge şu zakonları tarih aylanahında kişilik dünyaya barlıqqa getirilib zamandan başlap bugünkü kunga tegilibge şeriatını yiberip durgan. O'zining ilsilari osha. Kim bulayın bu ilsi? Arapça bular Rasul. İlsi Rasul. Yani yiberiluvchi. Hem o'zining payg'ambarlari osha. Payg'ambar g'arab tilida nabiy bular. Nabiy russa prorok bular. Endi Rasul russa boshqacha bitinde ilsi bular. Russa bular посланник. Tarih aylanahına giverip tuğan o'zining rasullarin hem o'zining nabiylarin. Her bir rasul ol nabiy bo'lib turadi. Rasulning darajasi bigirak, ilsining darajasi bigirak nabiyga qaraganda, payg'ambarga qaraganda. Lekin bütün rasul ol payg'ambar. Lekin bütün payg'ambar da rasul değil. Rasul ol yangi shariat bilan keluvchi. Allah Teala onu yibergen yangi zakonlar bilan, yangi shariat bilan. O'zlarining vaqtidan to'g'ri kelgan, shul xalqqa to'g'ri kelgan shar'iy zakonlar bilan yibergen bo'lgan.
hem yangi yozma bilan Arapça kitap bular, indi Rusça pisaniye bular. Her biri hemen o'zining kitobi bilan ham o'zining yangi shariati bilan yuborgan. Hem ular buyurgan şu shariatni o'zining xalqina yetkirgan. O'zining yuborgan xalqina yetkirga ham uni qabul etgan xalqda rizo bo'lgan xalqlarni uyretirga, nisa kittirib Alloh taolaga bo'ysundirgan, nisa kittirib uga ibodat qilirgan. Şolunda Rasulning vazifasi bo'lgan. Ya'ni kishilarni haq islom dinidan chaqiruv. Bütün Rasulda musulmon bo'lgan. Musulmon bir aytganda bo'ysunuvchi, beriluvchi Alloh taolaga. Hem bütün dinde islom deb atalgan. Hem şu islom qabul etgan kishilar, Allohga bo'ysungan kishilar musulmon deb atalgan. Bugungi zamonda o'tgan zamonlarda barcha musulmon bo'lganlar. Musulmon bo'lganlar. Aytibinde Rasul o yangi shariat bilan ham yangi kitob bilan kelibdi. Allah subhanahu wa ta'ala ayta: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Alloha wajtanibut taghut." Bana bütün ümmetlerge deydi. Bütün halklara iberdik ilse deydi. Rasul nindi iş bilen, nindi emir bilen Allah'a ibadet kılgın, Allah'a tapınıgın hem tağutlarda kaldırgın deydi. Tağutlarda kaldırgın deydi. Yani tağut nime o? Allah'tan başka kişiler öllerine ulap sargan ilahlar. Mesela taş, yaki bireyhan kişi huretinde manda, yaki peygamber, yaki ferişte. Kişiler öllerine ulap sargan, öllerine ilah edip, yalgan ilah edip algan nimelerde kaldırırlar kuşa. Hem yalgan dinlerde kaldırırlar kuşa. Barlık ümmetlerge leyberdik. Allah subhanahu wa ta'ala kişi tarihinde bir ümmettine kaldırmanı ve Rasul vermeyinse. Kim ol peygamber, nebi, onun da Rasul hemek, lakin derecehi azgina tubanlarak. Onunla Allah Teala iberibse, ayette günler Rusça Prorok diye atala, Arapça nebi diye atala, bizim başkalarında peygamber diye atala. O yangi şeriat bilan verilmagan, yangi kitob bilan yozma bilan verilmagan, lakin o Rasullar bilan berilgan kitoblarni ham shariatlarda kishilarga yetkazib turgan. Yetkazib tursa. Biz bilaylikmi kishini shunday zot har vaqt uga yetkazib turgan kerak. Gil unutib turay, gil sitga toyqilib turar. Şoy deb endi yillar o'ta Rasullar zamoni o'tkaz, kishilar yaylab qana yo'ldan toyqila boshladilar. Haq yo'ldan dinlarini o'zgartirib, ilmlarini unutib, sitga toyqila boshlagan vaqtlarda Alloh subhanahu va taolo ularga yuborib turgan payg'ambarlar. Ular endi kishilarni yetkazganlar, Rasullar aşa yuborilgan kitoblarni ham shariatni kishilarga yetkazib, yo'nan anlatib turuvchilar. Ular endi payg'ambar. Allah Teala şulay aytib, o'zining rasullarini, payg'ambarlarini yuborib turgan. Shu endi eng zo'r dalil bo'lib tura uning borlig'ina. Eng zo'r dalil tura uning borlig'ina. Eng birinchi payg'ambar bo'lib tura endi u Adam alayhissalom. U rasul bo'lmagan, nabiy bo'lgan. Eng birinchi rasul u Nuh alayhissalom. Nuh ismli kishi Alloh subhanahu va taolo uni Qur'onda ko'p o'rinlarda aytgan Allah. Nisa surasida Allah subhanahu wa ta'ala va laqad uhiya ilayka kama uhiya ala Nuhin wan nabiyina min ba'di. Hingati ko'kdan berildi ilm Nuhga berilgan ham undan so'ng kelgan payg'ambarlarga ko'pdi. Endi Allah subhanahu wa ta'ala rasullarni ham payg'ambarlarni ilm bergan, kitobni yuborib turgan, yangi zamonlar yuborgan, ham buyurgan kishilarga yetkazilgan. Bunda rasullarning vazifasi deb aytdik, ham payg'ambarlar nishlagan bu shariatni, unutilgan shariatni yo'g'irtib turganlar. Eng odatqi rasul ham payg'ambar ul bizning rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Muhammad arablardan ham uga yuborilgan eng odatqi yozma. Eng odatqi yozma Ruscha aytmishlar pisaniye u Qur'on. Qur'oni Karim. Alloh taolaning hudlari, Alloh taolaning kishilik dunyoga yuborilgan yetakchiligi. Allah Teala ayta: "Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad sizin irzotlarınızın atağı bulmanıdır. Onun neslinde muaylar bulmanı. Allah subhanahu wa ta'ala ayta: "O sizin irzotlarının atağı bulmanıdır." Lakin o Allah'ın Resulü hem adaklı peygamberidir. İn adaklı peygamberi. El-Ahzab surasının 40. ayeti. Hem onun bilan yuborilgan din, İslam dini, hem kitabı Kur'an. Kur'an eng adaklı din hem eng adaklı kitap. Eng adaklı şeriat. Hem ol Allah'a kelgan dinlerden
Аллаһ Тәаланың диндәре, бахым әйтеп куям, кеше уйлап чыгарган диндәр түгел, теге буддизм, индуизм, коммунизм һәм башкалар. Кеше уйлар уйлап чыгарган диндәр түгел, әлбәттә. Аллаһ Тәалә ибәргән диндәрде, уларның хөкемен бетерүче дин. Ягъни уларны алыштыручы дин бу. Русса әйтмәсә, атмият итүче. Алдагы булган диндәрнең хөкемен алыштыручы. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вәсәлләмнең киләчәге һәм дә уның адакы расул буласагы барлык пәйгамбәрләрнең, барлык расулларның шәригатендә әйтелгән инде. Уларның китабында язылган инде. Шуның өчен дә теге алдагы дин әһелләре пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вәсәлләм киләчәген көтеп торгандар. Шуңа ла инде әлеге Мәдинә калаһында пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вәсәлләм шунда һиҗра эшләп, шунда ислам динен тарата башлаган урынында уны көтеп торган булалар китап әһелләре. Яһуди динендәге кешеләр, улар үзләренең китапларынан белгәннәр адакы пәйгамбәр сыгуын. Ләкин инде пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вәсәлләм сыкты гарәпләрдән, уларны көткәннәр кемдә? Үзләренең арасында. Яһудлардан, еврейлардан, ләкин Аллаһ субханәһу тәгалә ибәрде гарәпләрдән. Аллаһ субханәһу тәгалә кемне теләй шуны гайлай. Шулай түгелме? Гарәпләрдән һәм улар уны күрә торып, унан башлаттылар. Искәренделәр һәм тәкәбберләнделәр һәм уны белә торып, әсен пәйгамбәр, әсен расул икәнен белә торып, унан башлаттылар һәм уга дошманга үрелделәр. Аллаһ Тәгаләнең диннән башлаттылар һәм күферлеккә кирип киттеләр. Шулай христианнар беләләрне үзләренең китапларында ошо пәйгамбәр киләчәген. Ул килгәсендә унан башлаттылар. Аллаһ аклан. Һәм дә алдагы шәригатьләрдән кайберләрен инде искә алып киткәннәр. Иң беренче расул дип әйттек, ул Нух алейхиссалам. Нух исемле. Русса әйтмәсә, Ной. Шуннан да Ибраһим һәм уга бирелгән язмалары Сухуф Ибраһим. Сухуф свиток була. Уга бирелгән китап Сухуф дип атала. Ибраһимның сухуфлары, ягъни язмалары. Шулай ук Дауд алейхиссалам уга бирелгән Забур исемле китап. Һәм ул шәригате бар иде. Шуннан инде Муса Русулна Моисей дип әйтәләр. Һәм уга бирелгән Таурат исемле китап. Таурат әйтәләр инде Русулна әйтәләр Таурат. Шуннан инде кешеләр вакыт үтә бара, Тауратты үзгәртеп бетерәләр. Таурат вакыт үтә, еллар үтә, истәләгән еллар үтә бара, Тауратты кешеләр үз кулларынан үзгәртә башлыйлар. Яһудилар үз кулларынан үзгәртә башлыйлар. Һәм бузып бетерәләр. Инде бузып бетерәләр, шулай Аллаһ урынына үзләренең галимнәренең каберләренә баш ия башлыйлар, уларга гыйбадат кыла башлыйлар. Аллаһтан башка. Уның артыннан инде Аллаһ субханәһу тәгалә икенче үзенең расулын ибәрә, Иса исемле. Русса әйтмәсә, Иисус исемле үзенең расулын ибәрә, Инҗил исемле китапны. Инҗил дигән китапны. Русса әйтмәсә, Евангелие. Һәм уның шәригатында инде кешеләр кабул итәләр, бөтен кешеләр түгел инде, әлбәттә, кабул итәләр һәм дә еллар үтә башлаган, заман үтә башлаган, уны боза башлайлар. Бозып бетерәләр һәм үзгәртеп бетерәләр. Һәм инде Иса, ягъни пәйгамбәрләр Иисуска Аллаһ урынына гыйбадат кыла башлыйлар. Әйтәләр, ул Аллаһтың улы дип. Аллаһ аклаһын ундый адашалар. Шуны Аллаһтың улы дип атауына башлыйлар Аллаһ Тәгалә урынына. Инде Аллаһ субханәһу тәгалә әйтә: "Фавайлул лилләзина яктубуна аль-китаба биайдихим, сумма якулуна һаза мин индиллаһ." Һәлак булганнар ди. Шундый кешеләр кем үз куллары белән китап яза һәм әйтә, бу Аллаһ Тәгаләнән дип. Ягъни үз кулы белән язала, шуннан әйтә инде, бу Аллаһ Тәгаләнең сүзләре. Шулар ди һәлак булганнар ди, Аллаһ субханәһу тәгаләнең ләгънәте ул кешеләргә ди. Шуннан инде Аллаһ субханәһу тәгалә Иса алейхиссаламдан һуң 6 буындан һуң, 6 карындан һуң уның иң адаккы расулын ибәрә. Иң адаккы расулын һәм пәйгамбәрен ибәрә. Ул инде безнең расулыбыз һәм пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вәсәлләм һәм иң адаккы шәригатын ибәрә уның һәм иң адаккы китабын ул Коръән китабы. Шулай итеп инде ошо шәригатьләрне кешелек тарихында бер артлы ибәреп торуы һәм китаптарын ибәреп торуы, шулай үзенең пәйгамбәрләрен һәм расулларын ибәреп торуы бер артлы. Һәм ул пәйгамбәрләр инде булган инде шундый кешеләр хайланган, Аллаһ Тәгалә тарафыннан иң гадел, иң күркәм хулуклы кешеләр булган.
eng gadil, eng ko'rkam xulqli kishilar haylagan. Ularni rasul etib, o'zini payg'ambar etib yuborgan, haylagan. Shu nimalarda endi bizga dalil bo'lib turadi, hech shekil dalil bo'lib turadi Alloh taolaning borlig'ini. Alloh taolaning borlig'ini. Hamda Alloh taolaning o'zining qullarini qarata xastarligini ko'rsatib turadi. Ham ularning manfaatlarini hamda kun ko'rish ehtiyojlarini intiklab anlatuvunda hech shekil dalil bo'lib turadi uning borlig'ini. Hamda shulay uning sehr qudratini ham bilimini. Endi shunday so'rov. Alloh taolo kishilik tarixida Muhammad sallallohu alayhi vasallamga tikilib nisa rasul yuborgan. Nisa kishini rasul etib yuborgan. Javob 315 rasul. Buni endi Muhammad sallallohu alayhi vasallam bizga xabar etadi o'zining hadisida. Hamda 124 ming nabiy yuborilgan. 124 ming nabiy yuborilgan. Subhanalloh. Bu endi hech shekil dalil tura Alloh taolaning o'zining qullariga qarata xastarligi hamda ularga yaxshilik tilavini hamda o'zining borlig'ini dalil bo'lib turadi. Ham eng odobli payg'ambarimiz endi Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ham Qur'on Alloh taolaning yuborgan eng odobli kitobi. Yolmaha. Kishilik dunyosini yuborgan yetakchiligi. Bor kishilik uchun. G'arabmi u, g'arab tugilmi, oq tanlimi, qora tanlimi deganday, qora tanlimi deganday bor kishilar uchun yuborilgan yetakchilik. Endi Qur'on mu'jiza. Agarda kishi uni bilha, yaxshig'ina anglaha, u mu'jiza. Endi vaqtimiz o'tib ketdi endi, inshaalloh Alloh taolaning nasib etsa, ikkinchi darsda o'sha hududda davom etasak biz. Endi hudud borasa endi Qur'on haqida. Shu kitob Alloh taolaning odobli kitobi Qur'on haqida. U mu'jiza ekanini, ham ilk ikkis qatmarli ekanini, ham Alloh taolaning borlig'ini, ham uning ilmini, ham uning qudratini dalil ekanini haqida hilashib o'tasak biz. Alloh taolaning nasib etsa, subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.